Akubelele mbule umsakazo kaSwati TV Thumusimbisa kubikelela kuvusela kuphila kufinyela khona umsakazo iSwati eSwatini TV mbukeleke sehlelo lakho lothanza kakhulu lithini libandla ke mbukele besoloko ke inyanga lephelile ke sikhuluma ngendzaba yaboma ke siba celebrate ke sesithi ke ngoma siqala inyanga ya June sesithi ke hayi man nabo babe phela nabo bayadzinga kubongwa bayadzinga kucelebratewa akathi nje babe nakabuye ekhaya amangala khanze entelotini okukahle konke afike babe angathethe sithi nje lamuhla asike nje sikhulume ngawo babe sibuke nje ilegacy yababe ekhaya siyayibuka ngomasati ukuthi phela babe ngubani babe sibuke konke cishe sithathela khona embhalweni siyathi ukuthi indzaba lenkulu lena le endoswe nangilo live laNkulunkulu naNkulunkulu uqobo lwakhe wamgcoba wathi babe utaba ngiyo inhloko yelikhaya angatha ukuthi ke mbukeli bakhona ke abantu abatawuthi lamuhla bayikhulumise lendzaba lesikhuluma ngayo kwami nje ngaba ukuthi yemukeli siyacela phela mbukeli ikhona inombolo ngabona ukuthi chubeka nje usibhalele siyathanza ke mbukeli ukuthi na usibhalele lokho tabe sikhuluma ngako wena message yakho uyokhona ukuthi ivele lapha ngaphasi nawe ubone ukuthi hayi ligalelo lakho likhulu kangakanani lapha elithini libandla siyabonga nje kakhulu ngithathe lethuba ke mbukeli ngivusele abantu abadzala abafundisi eceleni kwami ke ukhona prophetess Khanya wakamamba usuka lapha esiprofaneni ebandleni la the Kingdom of Heaven Worship Center International akuhamba edwana umuntu omdzala uhamba nemfundisi ngimandla ngijustice wakamthethwa ukaniye na executive director we prison fellowship eSwatini ngicela kucala ngawe Nyambosi nguvusele baba asivusele msakadi sivusele nawe mbukele ekhaya sibonge namhla kuba sehlelweni sethembe ukuthi sitawukhona ukuthi teka indzaba leside ngato. Amen Job ngiyacela ukuvusela prophetess siyavusela babe kakhulu egameni lika Jesu sibonge nelithuba nje lesiniketwe lona ukuthi besingakhuluma indzaba letimatima kangaka temakhaya. Hayi dona tiyasinza but nje sibonge ke lithuba mhlambe kunengi lesingakhuluma mfundisi eJobe opinions ebantfu labathi hayi indvodza kufuna ibe kanjena labanye bakhuluma loka naloka but lesifise nje kuva lamuhla eJobe nje uma sisho ukuthi celebrate bona bobabe kungabe liBhayibheli uNkulunkulu uthini ngendvodza uthi indvodza kumuntu lo kanjani babe angibonge msakati liBhayibheli libandi nalikhuluma ngendvodza ngoba kunengi lokukhulunywa abantu nabakhuluma ngendvodza bakhuluma tinvincumbi kuthi undvodza ingagara indvodza insimbi indvodza nje ngisuperman na ungakubeka ngaleyo ndlela leyo ngumuntu longakhali ngumuntu longatshengisi nema emotions but uNkulunkulu longumdali walo muntu lesithi indvodza akakubuki kanjalo futhi akakubeki kanjalo nasikhuluma ngendvodza sikhuluma ngemuntu kumbe lesingathi ngumuntu lonelithandvo leliditselako lithandvo leliditselako sacrificial love because indvodza ngumuntu lokubonakalisa ukuthi uNkulunkulu nakamdefine uthi akube ngumuntu lonelithandvo lolifanana nelaKristu. Na ufunza nje lapha kubo Ephesians ubuka lo chapter 6 uthi indvodza ayithandze umkayo njengoba Kristu alithandza libandla watidzela ngenxa yelibandla lokusho ukuthi umuntu lo indvodza ngumuntu lothandza aze atidzele ngenxa yalabantu labathandzako ndawucela kuma lapho kwanyalo. Amen ngiyabonga kakhulu mfundisi wami ngiyabona nje namake soyayifuna kuyilobola lendzaba lesikhuluma ngayo prophetess mhlambe ngekubona kwakho ucabanga ukuthi ingabe vele budvodza sibili bubukeka kanjani kuwe ukuthi acha indvodza sibili naye futhi phindze futhi nangabe ubona ukuthi hayi ngathi akusindvodza sibili ubona ngani la prophetess it's ngathini I question le ambiguous because of environment lesitala kuyo kodwa nje ngikubuka kwethu thina emakholwa ngidawuchubeka ngihambe egameni lelikhulunywa ngubabe Nyambosi lana ukuthi
ngicabanga ukuthi uNkulunkulu nakathi indvodza ayithanze umkayo, indvodza ayibe ngumholi, wayipha lamandla ukuthi itawuhola kanjani. Lokusho ukuthi mina emehlo ami nje nangibona indvodza ngibona umuntu ekufuna angihole. Okay. Fana mina nembumbuthe nje lefuna ukholwa lefundziswako ngoba liBhayibheli naliveta Eva limveta emuva kwaAdam. Ingcondo yami ithe isekutheni kushothi kukhona tinto uNkulunkulu atfaka kuAdam kucala kwekuthi utawuhola ngato Eva. Kune kubona lengeke ngakubona ngingakayibona indvodza yami engiholela kuko. Amen. Cha siyabonga kakhulu bake. Hawu siyabonga nje siyavuleka. Kunemagama la emfundisi lapha msakhulunywa abantu ngaba kusekhaya, ngaba community, ngaba sebandleni amagama lathi be a man. Sifise ke kuva ukuthi nje ngisiphi isithombe lesivele sivele kucala nakufika lamagama lawo. Ngikuphi loku wrong ngaso lesithombe leso? Cha angibonge vele nabathi be a man noma bani indvodza kubuyela kunakuya lengicale ngako lokuthi bathi iba ngumuntu loqinile longakhali. Yes. Yiba ngumuntu loqinile longaveti ema emotions noma imizwa. Yiba ngumuntu futhi longehluleki. Ube ngumuntu futhi longabonakalisi lokuthi wena kukhona lokungaba wrong ngawe. Cina nje ube insimbi. Loku wrong ngaloko ngiloko ukuthi indvodza noma ngidawuthi wesilisa newesifazane bantu labadalwe uNkulunkulu abadala ngemfanekiso wabo kude emkhathisini walababili lo sadute nokuba ingelozi noma lo sawungilokunye ngaphandle kokuba ngumuntu lokusho ukuthi naye sele ngumuntu lodalwe uNkulunkulu ngemfanekiso wakhe. Amen. Maye siyabonga kakhulu babe. Make prophetess sifisa kwathi nje kwekuthi ingabe yini lokwendiwa amadvodza lathi nakakwenda lamadvodza utivele wena unsafe futhi lokunye mhlambe lathi nakakwenda lamadvodza utivele uhonored na uthi awungaze ngaba indlovukazi. Ngingathini nje thine bomake ngicabanga ukuthi noma singakanikwe amadome kuhola kodwa siyafisa kwatiseka ngebuholi bemiyeni wami. Uma kahola noma ngabe ngiyabekisa nje wendela basekhaya kubotindo kuba alert kungenda ngibe safe ngoba kungenda ngitivele ngibandzakanyekile kulendvo. And then kuba honored is to be celebrated uthi nebomake sithandana letincane just to be celebrated ngitade ukuthi I am your wife ngitivele le position yami to be your wife ingabe questionable kwekuthi ngize ngitibute ngathi sengikhompyuthana labanye. Okay. Yeah kufuna ngitivele nje ukuthi I'm the queen because for a man to be a king akatibeki ufuna bekwe ngimi. So okay. I must feel the queenship mina. Okay. Mangifila le queenship mina kutongenda ngim-elevate and put him in his throne. Okay. Ukusho ukuthi wangeva wena make ngeke umbeke babe lapha. That's why women they tend to disrespect men. Okay. Because makativela yena ukuthi akaveluwishwa. Akakhona ukubeka a woman can promote you baze bamangala labanye bafati ukuthi lona wagana indvodza ngabe ingijesu yini kani ngilendlela la kutreata ngayo kusho ukuthi wena soyabuyisela ngoba thina bomake siyathatha bese siyabuyisela nasibuyisela sesenda kubadabule. Amen. Sesenda kubadabule siyakugceba sente konke thina because sivelo bukhwini. Hallelujah. Maye siyabonga. Lapha incwadzini yabeKorinte mfundisi bekucala sahluko 16 kunemagaba lakhulunywa ngumphostoli Paul lathi act like a man, be strong. Sifise kwati ukuthi ngabe leligama le strength kuba nemandla mhlambe la embuso waNkulunkulu kusho ukuthini ngabe ku physically noma ku emotionally noma ku spiritual likakhulu la kubo babe. Cha angibonge lokuthi ube nale strength noba ube nalamandla siye sibone bantfu nase sibabuka nje namhla asengicale ngibekuse physical
bantu laba physically strong noma laba ne strength bantu longathi na ubahlola in the background bantu lokhanza ukuthi batinike isikhathi baticeceshe batinike isikhathi babuilda lama muscle batinike isikhathi babuilda lamandla lesibabona namhlabangiyo so nalithi iBhayibheli iba ne strength lisho ukuthi iba ngumuntu lo wenda tinvo in the background utibuilda wena kuze ukhone kuba ngumuntu loqinile emotionally physically and spiritually lokusho ukuthi it's a psychosocial approach iapproach lehlangehlangene ngoba umuntu angeke aze agcine ehlangothi linye wagcina hlangothi linye letinye tinhlangothi tiyawuhloka so nalithi nje cina lisho ukuthi di build up yakha isikhathi tonke tinhlangothi takho ongibaba siyabonga mfundisi siwabongele nawe madoda kuyithola nje advice yamahala ukuthi phela babe akatibuild naye angagcini nje ngekuthi hayi konke ngilawuthumela maka utawubona maka ebantwana yana kathathe stand cha siyabonga kakhulu ncike kaNkulunkulu prophetess what do you wish a man should understand ukuthi about mhlambe their weight they carry ngoma labanye bobabe khanza ukuthi aba understand ukuthi kukhona into lekhona la kibo ngicabanga ukuthi the foundation of all funa understand ukuthi le weight la ithwele ayisiyo yakhe uyithethe kuNkulunkulu okay that is number 1 understand ukuthi le responsibility angeke akukhone kuyenda uma ngabe aka find out ukuthi uNkulunkulu ufuna ende njani so kumcokwa lokho ukuthi futhi le weight la ithwele ayisiyo nje emndeni wakhe yedwana impacta a lot of people because uma uva umuntu lokhuluma ngendvodza yakhe athi hey yami indvodza leqotho nasemangeni ukukhulunywa ngayo naseveni ukukhulunywa ngayo so ufuna wathi ukuthi yonke into lo yendako ayisiyo nje kodwa there are people who are looking up to you as a man so kufuna uyende ube careful what would there is a responsibility upon you so you are not just a leader for your family but you are a leader for even the young men that are still gonna be a man like you lekushothi konke babela kwendako kufuna atigatse abe responsible nema loopholes ekuphila kwekuthi uphila kanjani ngoba bengikhuluma nini ngithi kunema hidden followers kunebantu longabathi ukuthi bayakulandzela yes amen siyabonga kakhulu prophetess lapha encwadzini yaMikha 6:8 liBhayibheli nje likhona likhuluma ngako lelithi act justly love mercy walk humbly bese mhlambe mfundisi kungaba kubuta kwekuthi ingabe vele why is humanity part of being a man ngoma lomunye mhlambe ngathi hayi mina ngikahle la ngisidlova ngingabadi bantu mfundisi wami cha asibonge ihumility noma ukuthi ithoba is a virtue lemcoka kakhulu kubabe because now ngumholi ungibabe uyadzinga ukuthi ubakhonde labantu noma ube yi-servant yabo angeke uze ukhone kutehlisa useve bantu uma ngabe utele humility futhi na ungumholi uyadzinga ukuthi bantu udemonstrate lokhu lofuna ukuthi bakwende so nangabe ufuna abantu babe neobedience ufuna abantu ukuthi babe balandzele veta lokho kucala masibuka nje Jesu wakudemonstrate ende labafunzi bakhe ukuthi yena licobo wasukuma angakayi isiphambanweni wathatha lithawula wehlela phasi lokwehlela phasi kwakhe amkhulu nakangaka ayogeza tinyawo tebafunzi bakhe kwakungasiki ukuthi kwakufanele akwende ngoba lomunye wazi wathi awukahle ungakwendi lokhu kimi wathi mangabe ngeke ngikwende ngeke kuba ingcenye manje ke kusho ukuthi Jesu abe batshengisa lokuthi lokhu lekufanele nikwende kwendiwa kanje so le humility is part of demonstrating lokufaka la kubo lofuna ukuthi babe ngibo kwabona shothi wena uyabafundzisa labantu ukuthi mina naku lengifuna nibe ngiko kunjalo uyabafundzisa ngalenye indlela you lead by doing
Mbukele ekhaya ke ngiyakholwa ukuthi uyalandzelela kuloko lesikhuluma ngako lapha nomfundisi kanye na prophetess. Nasibuya etolo ke mbukele siyawubuka nje the weight of being a man ngoba siyathi ukuthi kukhona into lekhona la kithi simadoda hlala nathi mbukele ngohambe. Sihleli lakho mbukele elithini libandla sibuka nje noma ke si celebrate ilegacy yababe celebrate nje babe njengoba sisathi ke babukeli ukuthi hayi bomake phela sesiba celebrate kakhulu kunenge lokhanza ukuthi kuyendeka ngabomake sithi nje asesibuke nje ngabobabe ngoba nabo phela bayadzinga ku celebrate mfundisi la prophetess sifise kwati ukuthi when a man is silent noma are withdrawn noma babe akwatile sifisa kwatile ukuthi ngabe leso simo leso sibangwa yini kakhulu kusuke kwendekeni lapho manje maybe I can put it in a point form ngokuthi kakhulu babe kubruza ego yakhe as a man kuyabashaya kakhulu okay because natural a man has got his own ego. Okay. Natural guy. So immediately you disrespect him. So umlimete immediately umbona ukuthi ngeke akhone kwenta tintfo as a wife so umlimete. So a wife must have a wisdom to handle especially nangabe ngiyabekisa lo babe kunetinto la ngakhona ikutenda ube nale wisdom yekutehlisa kude uvete kuthi ungasita kanjani. Okay. But ungafiki la kuthena umethule la khona as a leader ngoba noma anganayo imali but akushintshi ukuthi ungumholi. Awuswani madoda. Ngiyawathandza lawo magama la. Noma angenalutho but akushintshi ukuthi ungumholi. Yeah. Number 2 angaba silent babe ngekufihla tinto nje ukuthi kunetinto lefihlile timudla yedwana. Okay. Menda abe silent. Lokunye kungaba kungakuthembi because of maybe my past event. Because sikhuluma iqiniso noma kungathiwa sinyamanye but the fact we remain akusilula kusethemba ngoba asidalwa kanye. Yes. Manje ngiyabonga kakhulu prophetess sifise kuva ngawe mfundisi phindze siyajabula ukuthi ungibabe futhi udasitshela lonke liqiniso lamhla ukuthi what is the heaviest part of being a man that nobody talk about it. Ya kunengi but umuntu utawuphika nje lokukey lokungona ngilama unrealistic expectations. Okay. Yes. Angisicetsele le statement. Kunjalo baba. In a fast growing hard economy or economical times babe ubhekeke noma le norm le society it create ama expectations la kubabe lokhanza ukuthi ngalesinye isikhathi akasiliqiniso babe kufanele ukuthi kube nguye lo provider lo ngafeyili nje ku provider lokho kuyamenda babe ukuthi abe nale fear ukuthi noma ngabe angikhoni ngitawukhuluma kanjani kutawendeka ngalesinye isikhathi bese kwendeka lo withdraw noma bese so uya abuse I substance angahlala ekhaya ubalekela le expectation la ngakhona kusho ukuthi angikhona lokunye kungaba ukuthi babe uyabuva ebhlungu kuyendeka babe abuve ebhlungu but le society nalama atha so kuyamenda babe phinze naloko kube info lelikhulu lemenda withdraw ukuthi bese sozama letinye tindlela dekwekuthi evade lokuthi ude
nome azame indlela letingekho emthethweni kuthi aze abe nako noma bekede ngaleso sikhathi kungako na ubuka statistics lomunye bekakhuluma nje lapha ecorrectional kuyamalanga athi we have something like approximately 4,000 inmates la kangwane noma lababoshiwe but statistics sithi only a ratio of 200 plus or so are women kulo 4,000 lokusho ukuthi bobabe incumbi yabo labasejele. Ngosiyama ngiyabonga kakhulu siyamkholwa uNkulunkulu ukuthi uyawusilamulela abo babe baphume emajele umsebenzi bamele ngaphandle. Ngiyafisa lapha prophetess mhlambe usewede ukuthi what does grace look like from a wife or mother towards a man who is trying but uyafeyila. Angati but angati noma we can unpack it differently. Ngicabanga ukuthi as a wife standing umusa kuye ukuthi abe nemfati lo wise. Okay. Yena nje nasabona lo mfati amcoverisha ubona umusa kaNkulunkulu. Nangalesikhathi ucoverisha the weaknesses kufaila kwakhe as a man because a man shouldn't fail if there's a wife who is wise. Yeah. A man shouldn't fail if there is a wise wife. Ngoba lo mfati loyo ngilotaka 31. So lokusho ukuthi yena nakabuka umfati wakhe kufuna abone uNkulunkulu. Kuya exchange ake manje. Kufuna abone uNkulunkulu but lo mfati kufuna abe wise enough to see ukuthi indvodza yami ika go through and it's temporary akusi permanent. And then akhona ku unpack a live lingamhleki because a man can rise. Yeah. Yes. Yeah, indvodza yiwa lamhla kusasa sasiphinza ivukile. Yeah. So umusu lapho nje ngoba lokunye siyacabanga ukuthi kutakwehla izulu lemusa and all that but the partner uma isikhaleni saNkulunkulu. Hallelujah. Yes. Maye siyabonga. Mfundisi wami kune provision kube ne fatherhood, kube nemshado, kube ne ministry. Kule tinto lethu lesengitibalile ngikuphi lokwe uve ngwazi ukuthi hayi ngiyahluleka kunatindo nade. Mane ke umbuto wakho usho in a personal noma in a general. Yeah, ngisengibuta nje personal. Provision. Yes, in a fatherhood kube nemshado bese kuba ne ministry. Kube ne ministry kuthi ngiyehluleka la. Ngikuphi lo uve ngazi ukuthi kuyahluleka kakhulu kunalokunye. Okay. Kakhulu kade kuba ngile fatherhood. Nangithi fatherhood ngikhulunyiswa ukuthi most of the African black child is raised from broken family structures. Lapho khona ingakamodelwa kahle le fatherhood khona. Lokhanza ukuthi ungena nje uqala kuba ngibabe nawe awaboni babe embiko wakho. So uyakufunzela ukufunzela useclassini when the practicals. Yeah. So utfuka lokunenge vele uthi eish lapha ngendi kahle. Lapha ngilahlile. And so hamba na ufundiswa ngilabanye bobabe la sebahamba embili uyakhona lokubuyela emuva ulungilungise lokunye ukhanza ukuthi awu akusalungiseke. So ngileyo le party lengazi ukuthi ishaya mine ishaya nabo babe labanyendi because sifunza kanzi vele sesifieldini lendvo lesingakayiboni yendiwa embikwethu sifunza ngekwenda. Maye siyabonga kakhulu nceke kaNkulunkulu. Prophetess sifisa kwati lapha ukuthi ngabe ngikuphi nje mhlambe info yinye lenda kube likhuni for bobabe lokwendiwa bomake lento le info nye lendiwa bomake leseyenda ukuthi kube likhuni bobabe ukuthi bativele ukuthi ba vulnerable. Ngicabanga ukuthi ngema episode lendeka because uma ungimake kunetindo nanifika ningadani ngiyabekisa sekunetindo letendekako setiyamthusa so babeke so yadibamba ke kuko konke nje la sakwenda because so yesaba ukuthi eish
what if ngithi kuphinze kungiphindze yes Okay. so ngiloko kusho ukuthi sesibuyela ku withdrawal so uyati withdrawer from kuma kwakhe kwethembana ngoba kwethembana ku in two ways kungenteka mina ngithi ngithembekile nangingedwa but khaya ukuthi babe nakangibuka angethembeki so sekutamenda angangitsheli yonke into sewusaba kutshela mina izinto because akasisho ukuthi lele ngitamtshela kona ngidawu reacta kanjani. Amen. Because the reaction is very important. Hallelujah. Yes. Emadoda mfundisi bathi akakhali. Madoda futhi akakhulumi. Mhlambe lamanga lawo ngawuthi ngemanga akulimate kangakanani nje empilweni yakho usakhula uyindvodza mhlambe nabanye amadoda eceleni kwakho lokho wabona. Angibonge. Vele kuliciniso lokuthi la sikhule khona le norm noma le expectation noma le myth ithi indvodza ayikhali ayikhulumi ngobe indvodza kufanele ibonakale ikhona kwenda konke nase yehluleka yona kusho ukuthi bonke lalaba ilandzelako sekuphelile lithemba. So mina ngikukhanze kungilimata personally ngendlela yokuthi once waqala wabhotlisha tindvo leti kulimatako siyeta lesikhathi la titawuphuma khona titsina tiphume kabi and tiphume setingasalawuleki ngoba letindvo leti tiphuma betisolo tincwabelene bowusolo ungatikhulumisi bowusolo ungati attend and lokunye kwenda lokuthi noma ngabe uyasebenza empilweni bowune pain letside ngoba awukhulumi le pain leyo utayiblidela kulabanye nawubekisa in the work environment utawukhanza ubleeda as a man ubleeda etikwebantu ngema actions lo wendako nangabe uyingceke esonvent awukhanza ubleeda etikwebantu ungaboni wena lokuthi you are bleeding ngenxa yetilonza tetindvo longakade khulume nalebe usolo utibhoklishile ngoba men don't cry. Hey Nkosi yami, man don't cry. Maye siyabonga kakhulu. Mbukele ekhaya ke ngiyakholwa ke ukuthi kukhona lokutholako kunako ukuthi phela babe uyinhloko yena uyahola. Nangabe la khaya bawina la boholwa ngibabe nababe so winile kanjalo. Nasibuya etolo mbukele siyawubuka nje kwekuthi sibuke i-manhood relationships. Hlala nathi ke mbukeli ungahambi. Sihleli lakho mbukeli lithini libandla ngiyakumukela mbukeli uthanza kusivulela ke sibuka nje lapha indzaba lenkulu yekucelebrate bona bobabe tinhloko temakhaya mfundisi ngiyafisa ukuthi mhlambe ungasatisa nje sinembukele ekhaya ukuthi ngabe ngumaphi ema responsibilities labekwe live la uNkulunkulu athwesa nje bobabe kwekuthi na responsibility yababe lekufuna ukuthi aphile kanjena ku spiritual life. Angibonge kakhulu babe ufanele ukuthi abe ngumuntu na ufunza le live lapha encwadzini ya 1 Corinthians 16:13-14 lithi babe akatigatse eme aqine abe indvodza abe courageous ema spiritual responsibilities nje kokucala kuba ngilokuthandaza. Okay. Kukhulu kakhulu lokho na ufunza iBhayibheli ukhuluma ngaJobe lithi bantu abakhe bebathina sebende konke besowenda umhlatshelo uNkulunkulu athandazele bantu abakhe abe ngumpriest welkhaya babe ubhekekile ukuthi abe ngumpriest welkhaya
ngawubuyele emuva le provision imcoka kakhulu bhekekile babe ukuthi aliprovidele elikhaya lakhe noma ngaba akacashwa babe akube khona into langayenda umhlabathi uvunzile akawugucule kube khona la ngakufaka phasi babe akabonakala nje ehlenyuka ngoba sonke siphiwe tandla ngaphandle nangabe ukhubatekile baba kodwa nakhona lapho khona la kwena so ngiloku protector ngiloku provider ngiloku uba umpriest nengo offerisha vision and discipleship ngoba liyasho iBhayibheli ukuthi kufanele ukuthi abakhulise ngendlela yaNkulunkulu abaphelive laNkulunkulu amen kuyabaye bavamise ukuthi labanye bomake prophetess ekubabe lokhanza ukuthi aka provide kuthiwe uyindoda yani nje wena ngiyakholwa ukuthi awukusho lokho ekhaya ngiyacela ke prophetess mhlambe sigcwalise nje nali sentence nali I feel loved when my husband protect me. yeah nakakuvikela ba my Protect me because I might have weaknesses, but if every time ngwendile akawa expose even to kuma in-laws that means I'm safe with him. He understand me. hayi siyabonga kakhulu prophetess mfundisi ngabe ungamhola kanjani imakwa kakho without being a detector elakhaya bomake banginahlobo nalo lokuthi nalithi nje iBhayibheli wives submit to your husbands husbands love your wives lokusho ukuthi lo make usubmita to the love of the husband okay aka submit to the authoritative dictatorship ku automatic ku submita kwamake nangabe ativela athandwa akagwedlwa akathethiswa umbona nje satihlabelela licilongo lakhe senda letinfu ungakamceli umthanzile kahle ke lo ma kumthanza make njengoba asho nje lapha prophetess naye ngiva nangimuva ukhulume info le resonator naye kakhulu ukuthi yena udivela athandwa naka protected na ungabuta lomnye make angaphendvula naye hleze ngalenye indlela ngalomunye ngathi nje ngipha imali yes lokusho ukuthi mdadishe lo makwala ukwakho nakulokuthiwa ngema love languages okay lo muntu uresponda ativele athandwa lona lo landlini lo lambi kwami lele ngamthatha nangenda ini lokusho ukuthi lo lithandvo is not a universal definition kulomfati wakho but mdadishe uthole le definition yelithandvo yakhe lo munye utawujabula ukuthi ntivela nangithandwa nababe atangiphekela ligusha ngiphekele ligusha yaliphekwe ngulobabe utawusubmita kulobuholi bakho ngiyabekisa njalo kunjalo baba maye siyabonga mfundisi prophetess sifise kwati lapha kwekuthi engabe yini umehluko between leadership and control ekhaya ngekubuka kwakho nje ukuthi ayi this is leadership ayi lapha ngathi sengiyacontrolwa la ngicabanga ukuthi leadership is earned. It's something that is earned whereby ngibona le ndlela lophatha ngayo lelikhaya bese ngiyakubona ukuthi ungumholi kufuna kubone mina ngikunike le award that's leadership for me yeah ungumholi ngimlolo bukela lobuholi okay I-control ngalesikhathi ngigongonyeka and I-control ihambelana lokuthi ngiyamanipulate somehow because it's like mina ngikwati ukucabangela okay kanti umuntu naka ngumholi uyakhona ukufaka esicathulweni sakho ukuthi nawe ungumuntu uyaphila uyacabanga uyarizina but nangabe a controller it's like noma wenda kahle yena ufuna kwendeka ngale ndlela yakhe it's like lokwakhe ngikulokuphilako lokwakho akuphili so you are controlling me because ngathi khanza ngiyabekisa nje lamanye emakhaya yakhanza ukuthi lo babe so uyekelisa lo make kusebenza that's control that's control because now ungafa likhalfile
ikhalifile. So leadership and control funa unese leadership yanesa I-understand nawe ikuside more than ukugceka. Yes. Maye siyabonga kakhulu prophetess. Encwadzini yeTaga 20 verse 7 emagama lathi the righteous man walks in integrity. How does integrity protect your marriage and your kids, mfundisi? Ngiyabonga kakhulu kubuda leyo mbuto. I-integrity isho kuba ngumuntu munye embi kwebantu babuka noma bantu bangekho. So kusho ukuthi nawuphila impilo yekuba an integral person, number one, you are protecting the dignity and the honor of your home. Okay. Labantwana ngeke babe exposed to ridicule and shame noma kwendiwa inhlekisa ngenxa yemahlazo lendiwe nguwe ngoba you had no integrity. Lo mkakho uyaprotecteka in the sense that nangabe ungumuntu nje lona ngoba with integrity comes transparency, comes faithfulness. Kunetinto letingangena la khadi destroy lo mkakho spiritually, physically, health wise. Le nangabe you are a person of integrity ubalibonza kuthi tinto leti kanjalo ngeke tingene ekhaya, ngeke tifike nakumake. Siyamaye ngiyabonga kakhulu mfundisi wami. Siyabuya mbweja khona tilo hlala nansi ngahambi nasibuya ke siyawubuka ukuthi ngabe simkhulisa kanjani babe lo ntaba ngegeneration letako kuze phela kusasa sibe nemadoda alaqotho. Sihlelo lakho mbukele elithindi bandla ngemukela mbukeli noma sesiphetha nje lendzaba lesikhuluma ngayo indzaba yokucelebrate nje ilegacy yabo bobabe sesingena kunayi ke mfundisi wami lengisesitawuphetha ngayo lena raising the next generation ngoba phela kufuna siba raise labantu sifise kwathi ukuthi ngabe ngiphi nje into babu wakho la yenda ya right kuwe nakakhulisa eni futhi sesikhulisiwe ke wena ngikuphi wena lokwenda differently to madodzana akho. Angibonge info le right la yenda babe kimi ukuthi abe responsible for kunaka tidzingo tami letifana nekwekuthi angibhadalele esikolweni. Lokho kwangenda ngabona ukuthi nembala uyangithanza futhi ungifisela kuthi ngibe nelikusasa lelihle. Amayisiyabo. Lengazi uthi info lengifuna kuyicorrecta ushito njalo mos. Yes, lokwenda different wena bantu abakho labafana. Mina ngitalwa Dindvuna. Ngitalwa Dindvuna le kangwane. Yeah, nembala. Sithemba indvo yasekhaya. Kusukela kubomkhulu nabokhokho nababe walwa naso kuthi angabi naso. So ke le kungona lengizama ukulungisa ngikwende ngendlela lengiyo kuthi ngibe yindvodza yemfati munye because ngubonile lokho ukuthi kubalimete labadelwe under that setup kude lokunenge nje angisho njalo kude lokunenge ngiyabonga kakhulu Jobe uyajabula nje make Jobe lokabukela ukuthi hayi ke bamlame siyabonga lapha prophetess bomake
baba raise emadvodzana. Yes. Sifisa ke ukuthi mhlambe usewede kunakwe ukuthi ngabe ngikuphi nje into yinye lofisa bomake bakuyekele kuwenda nabasa raise lamadvodzana ngoma phela sifuna labafana laba raisako babe madvodza kusasa. Lengakusho nje mina ngiraisile indvodzana as a mother ngingedvana before I got married. So lengakusho ukuthi bomake ababakhulise bamfana in a way ukuthi babe madvodza bangabakhulisi ukuthi babe bantwana toti. Lengunothisile ukuthi umfana lokhuliswa umfana lo ngumfana lokhuliswa ngumake uba ngumfana toti. Akakhona ukukhula afike la kutheni khona lo masculine abufiki kahle until there is a father figure. Yes, so bomake abathi noma bakhulisa lokho ukuthi inkosi yami umfana wami but bazame ukuthola ukuthi ingabe yini lokunye bomalume kube khona labakufaka lokhu culture kulomfana lokutamaka. Yes. Amen. Maye siyabonga. Mfundisi wami, how do we teach boys to be strong without teaching them to be cruel? Oh, wonderful. I think more than anything is to emphasize lama results nebuhle baloko ukuthi ube strong. Oh yes. Because uyabona umuntu na umthengisela indvo lenhle usacrifice noma yini ende noma yini to attain lenvo leyo. So once abatshengisa lamadvodza akusasa ukuthi buhle bekwethembeka, buhle bekuhamba in integrity, buhle banaku, they will strive ukuthi babe ngiko in the midst of this dark generation. But lenvo yangaveli kahle lokuthi inemthelela lomuhle noma inema benefits, they will take it in a laissez-faire attitude. Bakuthatha awuyinvo i-option whether I can decide or not decide. But once bakukhanza ukuthi lokhu kuze ngi-athene lama results lamahle empilweni ngikona lefuna ngikwende, then they will be encouraged. Amen. Without, yeah. Sisifuna ukuthola lapha prophetess expectation do families and community have lapha kubobabe nasibuka kakhulu enzaweni yekusebentela. As in yekusebentela workplace. Expectation ukuthi nje from a man ngingathini nje baba uyasebenta i-expectation yethu ukuthi si safe ku safe la khona. Okay. So babe kumele lethe i-safety, 2 i-order ne-leadership. Kufuna siyibone i-leadership ne-wisdom nje. So i-expectation yethu ngiloko sitokhona kulandzela into lephilako nama clear goals, clear visions ukuthi sendani vele la in the working place ngoba singasebenta sonke but ekugcineni kufuna kubona ukuthi besendani. Siyabonga kakhulu. Ngabe bobabe bangayidemonstrate kanjani integrity and faith and in their professional lives nje nceke enkosi. Utsinza lenye lapho sekwaba nemathenda la. Yebo. Yeah, ilkhuni kakhulu because we are talking about a man here that needs to provide in the world that we live in. One nje kufuna ukuthi demonstrate i-integrity, i-honesty. Le honesty lekufuna ukuthi ayidisplay kufanele ukuthi noma ngabe bonke labanye lamsebentini bathi kuze uthole ama promotion kufuna uhambe na line lelibheke eceleni yena enzaweni yakhe yokuthi lokulungile nginako. Number 2 babe kufanele ukuthi abe diligent emsebentini. Angavilaphi, angabi ngibabe lota ufuna ukuthi ahole imalanga ayisebendele. Akasebende afake emandla akhe onke abe ngumuntu lotshengisa nenhlitiyo bathi labanye nensayine nakuncane leningakunaki nanicasho
kuthi and other duties. And other duty. Phela basibamba ngakho fe. Abe nalenhlitiyo yokuseva babe. Kuthi nase kufika nalesikhathi salabo other duties akhanze ukuthi lenhlitiyo yokuseva ikhona nako la ngakudemonstrate ngako, but I must say it is one thing that is very difficult kulamala. Ngiyawubekisa nje kulamanye ama environments ngeke vele ube promoted unless you are corrupt. Kulamanye ngeke uze uyithole le tender unless kube khona envelope lehambe. Amen. Ngiyabonga kakhulu mfundisi. Ngiyakholwa ukuthi bobabe kukhona laba kutholako nalapho. How can a woman noma ke ama families nemabandla ema churches bangamsupporta kanjani babe kuze akhone kufulfilla lama roles lachamuka uNkulunkulu laphiwe uNkulunkulu wona? Kungaba nje ukuthi thine lesibona ko le role ngoba wonke umuntu ulandzela I vision le clear. Kungaba ukuthi bese ngiyati mina ukuthi kufuna ngene kuphi, libandla kumele lingene kuphi, naloyo muntu athathe ema responsibility akhe amethule umthwalo, because ungaba ne vision but kungumthwalo kufuna ubese uyakhona ukucephula unikede abantu ama responsibilities. So to support loyo muntu loyo kuba prayerful for lo muntu loyo, ne understand ukuthi kunema weaknesses, kuhenglisha lawo ma weaknesses akhe kahle. Amen. Ngiyacela prophetess usale uvalelisa nje kumbukele ekhaya. Siyabonga kakhulu balalele emakhaya, sithembe ukuthi konke lokukhulumwe lapha kuyinhlito yaNkulunkulu and kutamsita loyo losekhaya nalobe kasola ngakakheki. Lengingakusho nje ukuthi asitilalele inhlelo sitawukhona kwakheka, especially because sikhula ku-environment la khona kude bantu labakhona ukukhuluma into le inhlito yaNkulunkulu edimpilweni tethu. Ngishaya inkosi ibusisi. Awu haleluya. Ngiyacela kafishane nje Jobe uphe nje advice bobabe lesabafikelwa ngemande emadolweni kulenzima yokuba ngibabe. Uva ngathi ngabe sophosa lithawula yena vele abuye labe singile bese nje uyavalelisa baba. Yes. Cha angibonge. Kwami lokukhulu ukuthi babefuna ati ukuthi as long as asavuka kusho ukuthi lisekhona lithubo to do better. And we are called to be salt and light kulomhlaba lesiphila kiwo. Simele ukuthi uNkulunkulu simele uNkulunkulu ukuthi igama lakhe siliphakamise kuko konke lesikwendako. BaseKolose ithi lencwadi yenda konke ukwende ngemandla akho onke. Wathi ukuthi lona lo ngiyena umsebenzela ngiKristu. Amen. Futhi nemvuzo wakho utawuthola kuwe. Asibonge imbukele ekhaya. Amen. Haleluya. Bukele ekhaya ke ngiyakholwa ukuthi uthokotile kakhulu la kusahlele bafundisi bami kunengi lesikhulumile ngababe lenkholwa ukuthi nababe naye ukhuthathelekile emoyeni ukuthi hayi lamhla ke kukhulunywa ngami asikhulumi ngamake. Siyabonga kakhulu nje mbukele sengathi uNkulunkulu bengaqhubeka silondvolotele wena uqhubeka usupporta umsakade Swati TV esibuko samaswati. Inkosi mbuyisa ngisabeke kuhle emakhaya uNkulunkulu akasiphathe nisale kahle.